Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lek jelo nika agama Islam mah tersempurna. Lek jelo nika nikmat wah lengkap tetebe. Dia tahu ya boya nikmat sa lebih belik malik enggak ni tak kebalikan. Enggak ni kah kebagusan. Tutuk wah saran nikmat niki dia narak malik sa lebih helek nika. Nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala warida Islam niki ya jari agama. Niki dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nggih. Taib, ikhwani fillah, inama samatan jarin tiang, munabi basen Syekh bin Baz rahimahullah, mungkin penjelasan sa kedua niki ele Syekh bin Baz rahimahullah. Fata ngarifa hadhil mas'alata al-ula, wa yantarifa rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah. Jarin pada wajibat wikan masalah sa pertama niki ilmu. Sa pertama ada pada wikan tentang Allah Ta'ala. Saya Tuhan. Saya mut sembah. Ada pada wikan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada pada wikan tentang agama Islam. Berembin tat berislam. Kadu dalil-dalil. Kadu Al-Quran. Kadu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah wa qala Rasul. Berislam niki harus kadu qala Allah qala Rasul. Nabi manik Allah Ta'ala, Nabi based deside Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki cara berislam sakana. La birra'i wala biqauli fulan. Dia cara berislam lamun masih berdasarkan pendapat doang. Berdasarkan pemikiran fulan bin fulan, pemikiran para tokoh. Dan bau niki. Dan cukup cara berislam niki. Dan dia tetap aja. Harus qala Allah qala Rasul. Berembe manik Allah. Berembe sabda dari Nabi SAW. Ya cara berislam sakana. Gi. Bal bil adillati minal ayati wal ahadith. Cara berislam niki harus terut Al-Quran. Terut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa dinul Islam alladhi anta ma'murun bid-dukhuli fihi wal iltizamu bihi. Nah, Islam hak niki satu surut. Satu surut terut. Si Allah Subhanahu wa taala ada tama jog dalam Islam niki. Islam sak niki. Nggih, ia tegal kuat-kuat. Nah ya tegal kuat-kuat. Islam berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibadatullahi alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah Islam niki. Nah niki intisari oleh ibadah. Islam niki ya ibadah serta perintah si Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ndek pada pinak jin kanca manusia niki manik Allah Subhanahu wa taala. Kecuali aden pada ibadah tipe aku. Niki manik Allah Subhanahu wa taala. Ia tujuan pada terpinak si Allah Subhanahu wa taala niki. Selaput manusia, selaput bangsa jin, adat sa ibadah tipe Allah Subhanahu wa taala. Ia letak nyembah. Niki manik Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Hadhil ibadatu yal Islam. Ibadah niki ye wa Islam. Ibadah niki ye waran Islam. Wa hiya ta'atullahi wa rasulihi. Wal qiyamu bi amrillahi wa tarku maharimih. Nah Islam niki adalah taat. Adat sabada taat.
tiba Allah Subhanahu wa taala, taat tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pada gawe Nabi perintah Allah. Adit pada belen Nabi sak tebalaat si Allah Subhanahu wa taala. Nabi taharamang belen selabun. Niki kena Islam, niki kena ibadah, hakikat ibadah. Kata perintah si Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ibadatu allati khalaqan nasu li ajliha. Ayo kena niki ibadah niki. Ia maksud pada tepi nak selabut niki. Manusia tepi nak niki ada sak ibadah niki wah kena ada sak pada tajuk Allah Taala, tajuk Rasulullah SAW yat gawe perintah ad belen larangan. Dit kanggo rapat-rapat napi sak ta haramang si Allah Subhanahu wa taala. Den det rapat-rapat jauh-jauh nggih. Wa amarallahu bihan nas fi qouli ta'ala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Di dalam Al-Quran perintah si Allah Ta'ala ubudullah. Ubudu ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Manusia pada sembah Tuhan kalian. Manusia pada tempat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudu bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahihi. Pada sembah Allah Ta'ala niki berbicara pada taat li Allah Ta'ala. Perintah-perintahan gawe larangan pada belen. Wa islamul wajhi lahu. Ada sak pada menghadapkan wajah tipa Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud menghadapkan wajah dalam bahasa Arab maksudkan menghadapkan wajah niki yat pada tunduk patuh. Angan niki ada lombok sakit lain sopok doang Allah Taala. Den kanggo mengkok-mengkok, den kanggo lain-lain melenceng kiri kanan den kanggo. Iya kenen Islamul wajhi menghadapkan wajah niki dalam bahasa Arab. Ungkapan niki makna ada lombok doang angan sakit lain. Tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah itu batur sasak, batur lombok, gawit tak kena lombok, elek kata lombok. Nah, din tatu lombok mungkin. Lombok anganat tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala. Wa takhsisu bil ibadati Subhanahu wa taala. Ada khususang ibadah niki enggak ana tebeng. Enggak ada terserahang, da sida Allah Subhanahu wa taala. Jari niki. Nah, damat tahun mungkin Nabi maknen searan Islam niki secara umum, Nabi Islam niki secara khusus ada pada tetu tat pada berislam. Wallahu taala alam, mudah-mudahan pada tetebeng tetican sida-sida Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ada sapada loe maut ilmu sak kena li Al-Quran dan hadis, mau ada sapada tau gawean pada jauhan ilmu niki. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي قرآن واسق حياتي